bakai nulung sit na nechanovin dukung ka pha na nang ma tho na pathe bu na sangdingin ka het no no itia nong kit ding ham pha ki chai ni kho ho a hi in nang ma se ji ho je ngin jong agel kho pe ka hong kit na ding ni kho anai phat le hi to bang thil hung ding ai ti a na se do ho ka ngai la wa ka ve no wa nang ma lam to ringa ki got the ni wa apana achai to ka lagaw the nga nebo lingoven hu him pu pakai jesu krista minin kathaw nahi amen hechia mi pa hi lungjin mel aputnam kipa mel aputnam ipja lungjin mel aput ham ti nagel do wam ama hin ipidinga lunghai mel aput lo ham ipidinga mi hi kilungjinga kilunghai the lo ham itile ache sa chu ache sa ahita ahung lung ding thilo hi igel pha nai le ta mi hi kilungjinga I to bang gente hasanna ache sa in anal hung zong le ache sa chu ache sa ahita ahung lung ding thilo hi ha ta igel pha nai le lungjing ta ki umji ai hichia chu english te thu chin episayam man's desire to know the future is much greater than the desire to know the past mihemin phathi sa he nop na sangin ahung lung ding thil ho he nop na len ta anei zoi atinai chia chu pakai jesu krista se juite in zo atil bol ho zo se avet ho sanga zo ahung kin da ding ni kho chu he nop na len ta ananei ai dan bu ni na som ni le ko chang som ni le ko na khat ni thum thil akisel gu chen se chu pakai ipathin wa bo ahin hono sa thil ho wang hi hichi dan thu a kisei thu ho hi abo cha e hon ibol do the na diwa atun sot geya e hon le isa te wa ding bo ahitai thil akisel gu chen se chu pakai ipathin wa bo ahe pathianin nang le ke het dinga pha za zo se hichi pathin le khabu thing bible a hi aphon do a hi sikul khat ha hi oja ta san no ho khat to christian ta san cha chapang khan hi akihol honin hichi chapang nu chun oya zona chu ngapi oi sunga nithum le zan thum uma ahi atile oi lapun I thelo ba hi I to bangin nga len jong le mi valzowa nga cha lo hi atile chapang nuin ai le oya wangam kal hun phal le zona su ka do di egil zo phal le ken nang ka se pi di ho atile oi le puin zona chu damunaum le ina loading ham atile oya zona chu damunhanom thale nangina na kido ayeng wangama aum le ken ka do ding damunaum le nangin anakido ayeng het hasa bible a thukisel ta ome
kum som to bang Bible kasima doctorate research sa pana ka kila do wanga he ken jong he chi pathian le ka bu thieng hi cham kim ta ka het so jo lo lai pathian nang le ke leisina in lai sunguwa I het dingwa pha asa ho zo sei hi chi Bible a hi akoi a hi asut a hi mi he ni het dingwa ngai kho lo ho chu a sei lo do ding kiti sa ta ha ta ho lo ding ai gang te ho milun kem kane na wa pasal khanin oya pu do nom kat kane ye ate hunga ipiam na boy na chu katia hele eden ho na sila phet na the ga kha bongin ne le bangati di ta hong do eden ho na sile pha he na the ga chu bongin ne le ipiti di ham ti chu e hong do in tin ipiam ka don but na chu bongin ne lo ding Bible a ki sei lo je in ka hepoi kat kiti sa ta do ding hola le si na mi tam ta dunia het diwa ka de chu pathianin le si na yom lai wa idam lai sungu wa I het dingwa pha sa zo se pathian le ka bu thienga asut do hisia ki sun do ho chu I hol ha ma hi le ki mute te ya ai hallelujah amen Isai som le go chang som na a til sim ki patna pat aki chai na ge ya phong do a gol lui la ya pat til ahung thung lo lai ho ge ya phong do a ke ma thumop chu ding jing ding chu le ke man ka sei sa ai tam he chi chu ka bol do te ling a hi pathiani ni pi sem til siam ki pana achai na ge ya pong da su ke ma ka hi ka se sa ahitam ka bordo te ring hi hallelujah amen eti ya chu Bible ki se apana pat akichai na chana ki sunhi khat chabe jong mang tha lowa pathinin abon cha hi agoilun sa ding a he Matthew som ni le chang thuma panin Bakai Jesu Krista olive mol chunga ama chang sia om penin ase ji ho gu thimin akoma achiwin pakai na hung ki daning mel chi na chu ipiham ke ho nei sei pe uvin ati ama se ji ho zo se jong dam lo asu dam pi ho apet pe na anato sangin
ani ve chan na Jesu leise na ahong ki ding so agel khaun a het no pen ta oi chu ya su Jesu Christa in adon but na phat nunung mel chi na chu ipiham itia hele Christa dodil pa antichrist hong so do ding gal thu thang phalo za ding nam khat le nam khat vai khat le vai khat ki do ding kel hung ding ling ki hot ding thêm ngao lem tam ta hung pot do ding ngay luôn na dai le hasam ding hin na thu pha van no ya se su hi ding nat na kidang tam ta hung pot do ding lấy xiên hi pon banga ki seding Israel tun do ki na ding Jehovah se hi ahum ki ding ni ho anai phat le melchi na ti a Jesun anapi chu a hi Thessalonica thotni na bungni changko na a Echipa hum chu setan na to dung zu ya tilbol thei tha le melchi na chule zo thil kidang bol chen se to hum ki thoding a hi melchi na azat abola til kidang ta abola bol mo ho mi vet nom ding o ai bola til bol thei ta banga hung su do ding a hi dia tu Christa di lo alhem ta hung pot do sangar de ko som ko le get phalha nisagi ni a korea gam thuso ang ki pe chu Christal hem som thum le sagi a tai leijang khopi ho ching dinga khat ka thum pe dinga ne de yo som thum le sagi korea ga ma ta le khat na pe jong le som thum le gup ane na lai de we nang ho sing dinga khat ka thum pe dinga ko loi ho ko ma na de yo ipijan de lo ha adilo ahizein adita pachu na de na wamle atata Jesus na de na wamle na yo se hi ta na lim jong ka vet ai le Jesus de ta te to banga yong to lo piwa a Jesus ta hi Jesus itina wang hin idei ta na wam patienin nei dei ta tawale tu dilha pana hi nang toi ki gop di nei tai Jesus hi chi hawin apana na por do tiang jong le ikiloi dim na ne ine dim na don idon dim na vet dim na ina kalhum ding ai tian lang le atam rồi ki cha ve tao chu ki cha điều Hovin ki chai le ikil hom do yang de pakai nong rong so phama mai jong le all le nong ko mo ke te pakhat an che ma dom ka te ti di I dei nem gang tai nai na lut dingu in sungwa serial ke sen ho rise bom ho talab bom ho biri bom ho lim phalong do se aje suta tain tu pungka phana ikiloi dingai tai tien lang ni le na ipai ha dingu ta om ni nga ka ta san na noi kam homi pakai jesu ti jong leo hen yum chan ison chan hi vet nai jesu dei ta te dingu manga ki ji lo wai Hetiyachu Jesu hi idei ta no wam ti hi ei mau che toai ikido diu ti Korea te Jesu chomak zur hobunga azawin ama ki khom jenga achaina in
sang za ko som ko le ko September ni nga ni achu hechi pahin I am Jesus ke ma chu Jesu kahi lampi tuta thodo kin na le hin na kahi ati a hechi Korea te Jesu ai hoi ni sawa nel na sawai mo ama hin ase na chun Jesu chu Korea ga ma humki ding hi izeinem wangam jong chu Korea ga ma tai eden hon jong chu kisiem do ai tai Korea gam athiam da amal ga ma kaum la ya chu ka ken ko jong hi khat ve yong ka su thieng lo palis ngai lo agam thieng Jesu chu hum kir jong le Korea gam hi am pha ma sa ni ngai ti e ho chu kisil zo ke yang hai su jong le ki men de chỉ Korea te Jesu velin chi hi Russia gama Christian kha Roman Catholic on pakai Jesu Kristali mo bole ave da na ama bang banga hung ki semin chi Russia te Jesu kilo jatta am chi pa hi Russia mi kha ta san kahi ti a keima Jesu kahi anki Brazil te akan vetsa Brazil ne no Jesus Christ is returned, but only this time in Brazil. For more than 30 years, this man, calling himself Ellien Gangte, has preached his own gospel as the supposed reincarnation of Jesus of Nazareth, relocated to Brasilia. Born Alvaro Tais to farmers of German extraction, he made a first conversion in 1969, becoming Yuri of Nostradamus and styling himself a prophetic seer. A decade later, a vision revealed his true nature, and he changed his name from Yuri to Ingrid, son of God. My Lord only revealed to me the position I occupied on earth in my past lives when he considered that it was important. I don't remember all of my previous lives. Ingrid's preaching took him abroad, where he was expelled from the U.S. and a few other countries, and to prison in Brazil, where he did a stint in the 1980s for vandalizing a cathedral. Now in his 60s, he's still not averse to making a scene to get people's attention. Ingrid's followers use the internet and social networking tools like Facebook and Twitter to preach the good word, often to the tune of a catchy pop hit. Ingrid. Ama he Brazil te Jesu tu chung hai Brazil bo kong pha et mundang phaman lo boy be se ase ji ho hi zakat la a som ko chu anu ngen chang nu me zakat la som ko nu me ngen chang ase ju ya pang America te dong ka versa dang He enters this hotel conference room in Hartford, Connecticut with a security team that rivals the head of state. An adoring audience greets him with calls of daddy and sings his praises. He and 60-year-old Jose Luis Jesus Miranda approached him. I'm Jesus Christ's man. In front of you. That's right, he says he is the second coming. He claims in 1973 he had an epiphany. When Jesus, the resurrected Jesus,
came to me. He did. Todo kiet Jesus so kay ko moment di mailodium ay. In the mid-80s, Miranda started his own ministry called Creciendo en Gracia, or Growing in Grace. It's a religious movement that claims a presence in more than 20 countries, mostly in Central and South America, but also in the United States. From Hartford to his headquarters in Miami, he says there are more than 30 teaching centers nationwide. We don't need membership cards. So I don't know how many I have, but certainly a million. Every week we grow. Hap sila mi kapun che che. Also a grace because you Hap sila asejuya mi tam ta kipe pungche. Mi tam tain ke ma chu Krista ka heti di. Chipai ni pisayam I am Jesus. Jesu so pipa su ke ma ka heti. Pangal ho ba. Aso pino jong le apin tha lo le I macha phachom lo a he. Velvin hichipa hi Texas America ga ma umahin. Aman ta san tudol khat ahin po do a. Ama thwil na chi pi ham. Keima nangu soldam na kapi ding na hiwe. Na jitel chu keima ne pewin. I will give you rest. Devote me your way. Na jitel chu keima ne pewin ken nangu soldam na kapi diwe tile pate mi som ni la koin ajitel api yengwe. Ipi soldam na o जान ले बोल दे हम तो लो आराम से नोम ता ये मुट्ठे नजीदे चुके माने पे उनके न हो सोल्डम ना कपे दे तिले मिसोम तिले कोई आता ता अपि येंग जियाजवा नोले से ना है इपि हो बुंगे जोंगले इपि जोंगले आउं की बोल दो आउं की सेम दो जो से हे anong zoiding umlele ipi society hezongle apan doding na ahile ase zoiding tamta pot do yeng Satan ho kiti nanaza khawam hechi sang ni le som le ni Mars ni som ni le gup ni a internet a ko na Satan ho melchi na sign cho hi velvin lang ta ane yovin hi cho to banga anal huwa le ma khom phai lo la ya iso pi te ho gam choma ahung wa le chi cycle khelanga ahin manuwa achai na thangkan phai cycula anakoyu bunglunga kom lai ta ai ya chu lamkai hon eon ko wa counseling kaga bol
ama oi nu pa jong chom de lo zan se le sai chen sabol ama hoke amo ngai ti jong de lo hin khonom aman ado lai thi nong kinem na I ma ka nei po dam lai hin kho hi nom ta aman chu ka thil tot pen ni tia chu lei se na hi min ta sanop sa na ne hi phon na hi le I ma cha kho sa na nei lo wa hin khomang tam ta ta Megalaya tura kopia zong student simlai sapanga setan ho amanda ovi kita donta ta til na to thiam pudan som le ko chang som ni le get na a nangon mithi ho ji a na ti chung na put lo hel diu mithi ho ji a na ti chung na ta sao hi na at pop lo diu ai mi gat ka holim pi na achun ka do a hi le hi chi a khu no hi ble na a thiam kai phat le handkerchief len ta tu wa mi mu sa chen ga ve vin lang chi ei king hang mi nu mei chapang khat hi choi a khut a masa na ho nu mu wam chi a pe ta ain sung mi hon ei ko wa ka boi pi hap ta khat to ba hi cha a po mu thi san hang kai do hi zan pung som le ni le han mo lama che jiwana setan koma kitiap na promise agabol dan kasam ne na hichi at po mo hi khona atisan pa chu ta awat la sau na awat la zo phat le bible hi abol hawa abotal talwa atisan chu to atso polo chiyo phat le setan koma kitip na bo o setan dunia panin nang kaleng le kahu hing pu ding in kahin sang ni bible pathiani pathiana ka nei ta lo jesu hi kaho ta lo ding ai leise thilbol theina hausat na nopsat na jo se nang man ke nei pe nanga dinga ka kita na versa na inle kasei bang banga nang lung hai na hin kho kaman ding hi nang in leise na thane na nei pe dingin ka kita na versa na hisi bible le kathisan hi kadone ito banga anabol do ho chun setanin amau chu power thilbol theina api ji hito bang anabol ho chu ito bangin jam do gudong le jam do jo tala jam do jo tala hito banga hin kho kana man oi anamat jiwa hi in adwang karin ken wang hi chi kitip na wang ka bol man poi ati pathen nong senin ama cha ong so cha do ta na hi chia chu lei sien nop sa na ding gel kho na je a
mithi ho ji a na ta sa chungu na a lo di ve ta bible in a se chu mi tam te na bolta ichi the diu a he ki korea te pathi I am God ke ma chu bathin ke he cho Yesu Yesu wa noi le set sim pa chu Korea ho koma thu tiep nga abolin wa noya communist kasu mang ding he no more hurricane in Korea Korea ga ma hui pi ha ta kanun sa ta lo the rain spell is not coming in summer ni pilai ta le go ka ju sa lo de kian long chu lai ta le yang ho pai go ka chin sa koi ka thiep jom na veta kum zo se hi phat the na hining South Korea le North Korea chu kha na ka sem di tha do le pai te kha na ka gop di ti to ki bang bep se thu tiep len ta nga abol vai khat le vai khat ki do na hongom de he ti in chi pi ham World Trade Center America te sumdo na thupi pen chu Osama bin Laden lam kai na a van lenga abos awai le kowa ape pe na mi sang ni jasagi som le ko thi jenga achai na sing khat ong pha a he I chan ge ya ki to mo na ja thil hong ham Any idea where you're headed? No. People in coach think it's a routine emergency. We've asked for a doctor, but none on board. Can you tell us anything more about the hijackers? Yes, they have knives and mace. They say they have a bomb. Oh my God, something's wrong here! What's happening? Amy, are you still there? You're flying very, very low. We are flying way too low. Oh my God,
vai khat le vai khat ki do na mun cho ma nam zo se hi lung hai talo America te lung hang be selvin kum som to bang so Osama bin Laden on hol ta bin a China in an thatnovin Osama bin Laden ati thia gang te thu so chu na ja awam ha na ja khawam gang te on thu so khat an bol ki novin Osama bin Laden ati tin mundanga jong ki bang palowin direct damun ahum chet jenge damun chu direct kin ahum chet jenge damun ahun nungen zong bom thum ve aun supo kit na lai chu phanin Saddam Hussein hi alum hang be sen Osama bin Laden vào hi taka damun am lo se long thagam de ti ham atin a pho de ti lo ta ai na vai khat nam khat ki do na hung so do ni ngai ti in tun jong mun cho ma a pot jengin a he Matthew som ni li chang som ni na a chule chon siet pun che a chu mitam ta ngai lot na dai ding a he ipija ngai lu na hi hasam che ham itile chon siet na atam che apun che ta ja hi ngai lot na hi dai ong hasam ai u cha jong ki ngai lu talo nu pa jong ki ngai lu zo talo nu le pa jong ki ngai lu zo lo cha te jong ki ngai lu zo talo donin ka cha te ho hu hing na ne ni win tia ngai lu ta ko ma mit li lo nga tawa ho win langa hin puya nu iza pa iza no mu bam na so pi ngai ta te hichi hovina pathian tu ngai hadinga izat na hin te buwam bodinga lo mahi mana ki bola ngai lut na talo dulai ho bung lam kai ho zong pastor hi ja hunga evangelist gara hi ja pathian tu se he zong le hagal mangta ngai lut na ne ya na tonga pakai la cha yong tam talo choi pijami ti le se na hi chon sen na apun che ja ngai lut na pa hi phasam che la sam che ta Verwin Mizorama pa khanin achapa atha Manipura achan apa atha pa cha chan pa in sung je nga yong ti ngai lut na la samta chipahi Palestina mi chon se mama amanuwa thadinga abung butuna akale langa akhai kang aiwanga acha te in apa chiding kon chu aga venwe nang pa nang nu nang cha nang su pi hatin bole na vet ngam diwam tulai ko sa na be che ke no lai te nga jong chu khosunga mi chiao ve nu te hon chapang wa do lo de hi kiu jong le in sunga kium ijuna su jong le tong ke ka chu po do di yong ki sai ai wanga tulaya lampam dunga achia amang tha long le chafang nial sa ki yang ni wet chau ke yang tulaya hi achia mang jong I ma ki gel tlo ipije ham leise na chon se na apun che ya hi ngai lut na hi hasam che ta a hi mi hing ta sa ne jong ta
ta carnivore iti ho vein pasal khanin api ahin laya asa ane kum sang ni le so ogas ni sagini a kanala do Ukraine gama anua pa ki chenglo apin avet kol kum so ni le guma upa Sergei Zamarzov kiti ama ve kol api chu phat vet glass ala a amit la a ane apin na sabesha ang ki ko do ai le ale a bo ki na ane ki api zong ngai lot na beya ahin laya asa ane ngai lut na la som che ding ati in ata a lungai ngai lut na hung hasam che ding ai ati in kum sang ni le som le ni April som le sagi a London gama kadibar mithum amanuwa mi hing ta sane ho ngai lut na hasam che ta wa noi le se na hi khopi ki chanum ta ahon venwai le Manipura imfari ren som thum le ni na phata ki tha ki mat na la anasat ta dan da kinai cha hi ve le se ki chai wa ding hi ta je in het na apung tu len Daniel som le ni chang lina a ye chun Daniel nang man thu hi cheng ki se hi khum khan lang phat ki chai na ding hung gon ka in mohol nam khumin koitan mi hem tam ta malam nung lama hai to wa het na hung pung tul ding a hi het na pung tul ichi len na ho lấy xe ni neo che global village kitita Delhi ai xe ding jong le pungka li bo ki zotta Delhi apana Hong Kong apana Seoul Korea ka len lu nu chu pungka som le gu bo lu nai hết na china akan ta je in van leng ho jin len ni nga khol hoi ta engine hoi ta tong ki siam do pha nen lei se jong hi aneu che banga hong kilang ta hi chun pathian tu sim hi igel diu a hi ton so na omen adam le evi sele phahet na phat apia achon seta je ovin bathienin tuya thutan pi na ananeyin Abraham apanin pakai Jesus Christa ahong chanin hemchum Israel te ho amadinga alhem tumna Jesus ahong apana ahong kiding rapture lato ki ka hi chidang zat dang te phat lung sit na khang ho bung khang hi chi rapture zo le kum sagi su gen the na omne hi chi kum sagi su gen the na phat kum thum le aki a hi 666 ong ki hom a China le Armageddon ga nuclear ga omding lấy xe nhà bố na mẹ na cả trái đi à cả trái lâu phản lệ lấy xe nuôi al hay lu na anadam na lai ho xe chú kum sang leng gama lut ding ta sam sa te jesun rapture ala to ho do xe to hong kum kina cha kum sang leng gama Israel te chunga jesun tha ne ya vai a hom lai e ho hi Jesus Christa zen le ipan diu
he chi pathian thu sim hoi ta I het lowa aka abana mana ACM sai I het to lowa hele ki chat lo din ki chazia ai pathian ngai vin lang leiset ke ni akiso hel jengin leiset nasatain akithing tai leiset ni mi hem zu kham bangin alon len avai po na zong lobu bep a he asu khel na achunga gi satain aki khaijin hi je chun al hotai ki phong do ki lo hel ding a hi tai leisen hi zu kham bangin alon le etis ipi ase na ham iti le ling ki hot di he si leisen hi ling ki ho phan le lon le zu kham banga hong ki lo di hui pin bu cha asoi banga chu ahin soi ding hi ati tun long wa noi le se na ling ki hot ni atam che ta in amun che ta in well in Ellien Gangte te major perskiti niusa kala do hi 5.0 magnitude achung lam hi sang ni le get kuma chu sang le jakko le som ni le get le sang ni le kwa sang ni le som le sang ni le soma sang ni le za le ni kum sia ling ki hot tam che tam che chi Mexico a ling ki hot in le lo tam ta su se in omen Japana India Gujarat Ahmedabad China ling ki hot Nahalagun Arunachal sang ni lege me ni som le thum seminar ka nei lai ta China ling ki hot athom nei ma in chi chu hi chi China ling ki hot na mi lakhat wal thi jo ai lakhat wal thi jo ai in le lo building dam ta su se ni na omin hai tia mi dam ta thike non Japana Nepal kumasa ling ki hot ne do wam lam len ho jong aka awang su in so hoi ten ve ta wang chi he Ejeling ke ho se in chusim bua an so kum jabi som na to na kisa darana tor jong achimin mi som na to ang ben ani mi ji jong asa ki bejimin ejeling ke voice ta mi ji sam so pa in den sa no mi ate ejeling min hu do no to ko so to nen tin ha lo kan we in prime minister in the same way ling ke ho na mi Nima acinungin katnan dua insong segi asang simakun Japan cili yerkat Vutla akun kaito din awin ay isang jenisong kanalindaw ay Munco ma ling ki hotam che dingai ati in jo se Jesu Krista hong kit ding nai ta ti mel chi na ahe scientist tere se yule Nepal a ling ki hot sanga hat zo hi chi north is gama hi ave la hong po do kit de goi lai mun iti phat de ki hello hong po do kit de tui khang len ki tum le ki non je a le chunga nam tin lung donga umte ho chunga he so na ongum ding ipise na de ba ha tui khang len ki tum le ki non je a nam tin lung donga umte ho chunga he so na ongum ding ati kum sang le zakon che ta doctor lukin tui khang len ki tum le ki non je a nam tin vai pi ho hi lung dong ta ni ngai ati he tsunami ang po do din asena kidang ta tsunami ang po do di tui khang len ki non je a iti le vewin tsunami masapen su iti komang po do ham
sang ni le li December la so do India le Indonesia tsunami ha ta ong po do tui khang len ki tum le kinon je a mi ta siding nam tin vai pi sunga lungzin na hung po do ding ati en tsunami masapenin lang niwa mihim atha itidana hisan ge hi phathe ham iti ahile 아시아남부를 함께한 이번 지진의 위력은 정말 엄청났습니다. 인도양의 일부 섬들은 지도에서 아예 사라질 정도로 물에 잠겨서 주민 18,000여 명의 해방이 묘합니다. 해일이 오기 전 말레이시아의 바닷가는 어린이들의 놀이터였습니다. 멀리 수평선에서 하얀 죽음의 파도가 밀려오지만 아이들은 영문도 모르고 바다로 뛰어나갑니다. 순식간에 들이닥친 수많은 아이들을 집어삼키고 해변은 거친 파도에 잠겨버립니다. 지진 해일의 진앙지 바로 위쪽에 놓인 데다 500개를 넘는 섬 상당수의 고도가 낮아 일부 섬은 이번 지진 해일로 아예 바닷속에 잠겨버렸습니다. 인도네시아 수마트라 섬 북서쪽의 작은 해안 도시 반다아체 시내를 가로지르는 도로가 숲을 키고 있는 주택가가 잘 정리되어 있습니다. 그로부터 사흘 뒤 사상 초유의 지진과 해일이 도시를 삼켜버렸습니다. tui khang len ki tum le kinon je nam tin vai pi lungzin ta Bible acham kim dan tsunami ong so do di chan ge ya bathian le khabun e hil muncho ma ke hong de heti Africa gam Somalia ne ding nei lo ho this se a ne ding nei lo gil kela athi jing patienin nisya bu ne ding na pe ji a ki pa thu ne se na wam ha me tui lo ya ken ni no ye bol ji wam an ne ding ne le patien ko ma ki pa thu ne se na nu na pan sa cho nom no cho nom ve ta ka sumane lo jo hi chu ke ni lo ham in chenin azo lo phat le idu ki ne jo lo koyam chang pa dua koyam thau du lo koyam sadu lo hi jong le inen azo lo phat le ti bol zo lo ngai pha wen naw te ho kiel phat ta alha namuna chu mahazon ho jong kiel thie kiel ha na ga ma mahazon jong kiel thie I zainem sum paisa chu na ne the lo de in dim ne jong le chu ne the lo chu sum chu ite chu phat ta kiel ong ha ta pha na hi le I zat sum ne jong le sang cho đi ngom đi lo ai là mau dòng kiel chi thâu thâu chia patienin nisya bu ne đi ngay pi ja hai ekipa dingo minute sia gil kela dang cha ne ding ne lo athi jing ai pakai ne ding nei pi je in ka kipa e rom bung khat chang som ni la gup na he chi je a chu Kim Pao Bathinin mi phabep khat hi
se angai lo je ova hu be se a adon ta lo akham kham wanga hu te te achai na a nanop dam danin hu in tia api do umei nume pasal le pasal nu pa wanga hin khoma azipa dinga kita lo azin do asele midang lem jenga azin do dinga kita lo munna pha aile chon set bol je hito wanga nume pasal ki ka kita lo na je a chon set na kila son the chu ipinat na ham HIV AIDS not na adangi maom lo chon sin na ji a numei pasal lup khom na ji a nan na kila do the chu HIV AIDS not na chia chu koi he long la azipa dinga kita lo azinwa dinga kita lo ho chu awa le na wa ama ata sa chung ti no wa pachenin a chon sen manu api dingai ati hi HIV AIDS not na Africa gama zong dum awmin pasal hon amanuwa numei banga azon piwe tia chu AIDS not na por hinte atiwa ayin doctor po be kan ni chan lo wang chu iponte ati Africa ga ma hi AIDS not na ve tam ta hop thuma hop khanin HIV positive ita tamama velvin HIV AIDS not na ve ho ata asachungwang so do phat le mel seta delia doctor kanin el thoi KBC ho no vet sa te chan hello ho mikita lo ho hichinan na hi so do apart anga phat anga hu lama limun ati akale ina chonuvin ati in hitobanga numei pasal ka kita lo tonin nang le ke yong ichi te lo a hi le khat le chance namu rong le athieng lo khat to chance namu le nang jong akichai ro nahi ta second chance nga ngai lo ane sa le ane lo khat ve chance amu jong le HIV AIDS chance jong amu thangal ha su lo itia chu ichi the ding Austria gama Joseph Fritzl kiti khadaomin atanu hi nampua alupia cha sagianesa milang cha jong lo ama cha kum som ni lali azinu helwa in chong khana akoya achon set pi Austria Hamtua thì khalo ta tu ni jun he do ahi Joseph Fritzl kum som sagi le tuma opa khanin atanu Elizabeth ju ali sunga kum som ni le ni su akum tu in hi ja tu nam tua ana lu pi ahi Julia atanu ko ni cha sagi je ale ta ahi tu ni a chung tu dan na apol na jun Fritzl ki dam sunga som kun ta the din moni au do ta ahi confessed to confining his daughter Elizabeth and fathering 7 children. But he has been in pre-trial detention since this order came to light in April last year. He may also be charged with murder of one of his children. Amma
tisana ping do achanu nampu a alupi hitoma chon sin nalama alipta pathienin anok bang banga hu dinga abha janu mai kia ju pathienin ho hilaya warning ei pilaya ina sa lowa na so tanta ilha zana hi le no mota numei ki cheng hon in ko nom tai na mangu vetis lewin chandigarh na surikale neru amani school kai khom thona achai na hung ki de khang lo talo hung ki cheng hona amani nu pa ki suta numei akoi yo hi ajipa pang ni na gin mo wang fiong ha fiong amit aha lien ja mena che numei pasal akale ona chon patienin numei le pasal ki cheng ni nga de la ya pasal manipula mele mini ki cheng yong chun na ja wam kum nga ana cheta numei pasal patienin adon lo banga akale la chon so patienin phat ki chai ni le achung thu atan pe de nam na rong ki dang po do de vachanat iti ho achanat iti ho vochanat iti ho zat ong po de ti ebola na chiang hi africa ga ma hong ki pa africa ga ma ebola na ong so do ki nin velgin hiv aids na nei te banga asim tom po na yo na anala khoi gang ta ki chai ro ko hiv aids na rong hi su dam thelo ebola jong aha na ha akidang dang zat chom ong pot de hi ati yum now le se jong hi alum che asate ta izi ham wa noi le se hi lumta sata north pole le south pole la bu bangum hoi hi no tui sang le la ya pathianin tui akhal sa hi bu bang aso sai ka ti jun he na la yu chuna isi north pole le south pole la bu bang tam ta omoi to hi wa noi le se alum ta ja asat ta ja hi nisya junhata kum sang ni le som ni ti nga hi not pola bu bang se tui kile so kip zo dinga agin mo ai hichi polar bear kiti bear chei pa wai pi ha savom na vompi na vompi ai la chi la polar bear ta vom kang pi hichi vom kang pi hi bu bang la abo te ya ai chi ya chu na sa ten phatta research ahin bol na wa chu kum som zo le hichi vom kang pi hi le se na lo de extinct be mang ni aso na chila puma izeinem now bu bang zo se tui akiso ta ja chu amang hi in gap de in gap de ne hichi li se da lum je a bu bang hong jon la ga velin la. But those who go up to see him, here's what they're seeing every day now.
North Pole le South Pole a bu bang hi ni sia hi zon hai jeng chia chu to hi le sia na hi tui tam ta tui tam ta ja go ne cha hung zu la gang ta tui len so jeng na le sia na hi tui tam ta ipija cho zo se hung hungam itile iche naw wan noi le sin hi lum che ta Hebrews bungat chang so chule vo pakai nang ma siam tilin le siet bulpi na phut do in chule wan ho jong hi na khut sim a hi chang som na kat na a hi chi ho hi mang tha diu a hin nang wang jing ding na hi abon cha hi pon sil banga chul so diu a hi sang khol to ka athai chole hoi chuna ia sot pha le angong mo hung pa na hung kisia chu to banga yum naw le sia jong hi pon banga hung sul ding hi ati in tui bang kot water layer ka se ne na lai wang yung naw le sien hi aset lo na nga atom chu ozone layer un ve vin chi hi chi bible hi aset lo na nga ipin achin ham ha ipi a cover Ichi Bible le sia lo na dinga ichi asa pa hin abuhi atom abuto mais ei pawa abuto ichi yung gise lang hile asung hi to bangin hoi rong le ong gise dingai na chu to bang ta van noi le si hi asia lo na dinga ozone layer kiti hin atom Hichi ozone layer chu hichanin sat le ola hungpa su che in ni sa in le siat an kho chu ozone layer ola apar su che ya chu ni sa hat che in le siat hi lum che a che a hung ikhesu pe ne te mu bam up adal tu pen apat ta ja nisa hong har che anahin tia chum naw le sin hilum che ta vevin chin ozone layer hi itabang ham sang ja ko som gate october ni li a chi he ani al ha ki bang som gate le ni a som gate le li som gate le nga som gate le gu somge le segi a ozone layer apana pata tia ju scientist in rabbit nenwa hechi zupi ho rabbit ni amit cho izan hamamu cho ididana amit cho them ta am kho kinwa ne ozone layer chung ha ni apatta ja nisa in avenwal an kho kha ya amit cho ai ti cha pana an khol do yung naw le sin hi to hi lung che ta London scientist on hoi ta on venwa hi le sang ni le nga April ni som ni le gi na chu ozone layer a hoi lo dan an phong do win hichi sudam kit a hi lo wa hi le sin hi setting beiding hi mang tha ding ai ti scientist ten rong an phon do kinem na ta lo nagama ilung jim ho ikoi lo dim chinunga ton so wan copy kinep nagam hi inei na uwam Matthew som ni lali chang som tum na ni na a thei chang phung hin thul hem ki hilon
aba adona ana ahong no teng le nipi anai tai ti nang hon na helve chuto bang chun nang ho jong icheng se chu abon cha namu so teng ngule anai tai kotbul ongge ya ahitai ti heaven ke ma nang ho ta bia ka sei pi nei ve hi cheng se cho bon cha aguil hon masang se a hi chi khangu ya mi te manglo ding a hi wan le le mang a hin ke ma thuwang manglo ding a hi thế chăng phunga thu lem ki hilon ati in thế chăng hi koi ho to te ka ham ha thế chăng hi koi ho to te ka ham Israel te to aba ado ahung do na aseli ati hi ipi hiding baha ngai Famine Israel te hi thei chang to te ka a hiwin se ngai lo den aba zo se chu bathinin edi som sa ga aham ha a agam wa phona adel do aba zo se ado zo se aham ha a thei pi chu abul banga akoya ama ho gam danga chinang za dang la a the che ado ahum sela ana ahum sel kit ati he zalengam independent amu di chu aseina a hi in sangat jako som li leget me ni som le linya amu chu zalengam amu na chu ale nipi phat anai tai ti chui pi versa nai de ba ha Israel ko madi ma he nipi phat summer he chang at phat chang la phat lai ta hiti ya chu nipi phat anai tai ati hi Jesu Christa akhat ve na le se na ahunga chu muchi ahung tu Rapture ni le ta san cha te zo se chang at banga ala khom ni pi phat anai tai ti hi ani ve na wan lai zola Jesu nga ta san cha hu hing cha mi peng tha ho ong pui na ding vet sa na a he Israel te in zalengam muzeng jong lew tu di chana hi patien howin temple asa the nai lo Solomon in anatun namuna chu atun ngaya asa ding wai le Arafat pielo lam kai pan na bol ngai ngai le gal ka bol de wai ati a gi na api Solomon in patien hovin temple asa namuna hi edi som se ga del do om ka owa pangal hol amau hovin ding anatun da wa doom of the rock it is hitimun su se ding hi tu le tua yuvenin aphal pitla amuna hi lut zong alut phallo Israel mi di ta ho chu tho bang ki ge chan bo wa pha the koi ma lut thela Judaism ho khat cha sunga lut phallo Israel mi alu nu wa hi le atha yeng thei ding wa Palestine te le Israel te in him kha ceasefire abol wa su point khana ja Israel mi ichilaya hi lut te lo chi ya chama ho hi tho bang ki ge chana chiwa phat ane sel le pakai ti wa taw na aman zip pakai nang ma ko ho na ding in
katung do no me atiwa hichi tho ge ya he ama kunwa nisya Israel Judami hon taw na aman jingui phat kan ni le asa da onga toai phalna amulo kasa do phanu le kaman cha dingu instrument atiwa ta asem cha yoita. From many passages of scripture in the Bible concerning the future, prophecies that regard the nation of Israel, we realize that the temple must be rebuilt in order for these prophecies to be fulfilled. It is interesting to note that the Jews are very interested in the rebuilding of their temple. There have been several groups that have formed with the intent of the rebuilding of the temple. Already, they are making instruments to be used in the temple for the sacrifices and for the temple worship. And you can go to Jerusalem today and you can see some of the furniture and utensils that have already been made according to the Levitical law. One of the next things to take place will be the rebuilding of the temple. How do we know? Jesus, Paul, and John all make reference to it. And of course, the interesting news out of Israel is they are preparing to rebuild. The Temple Institute has fabricated 63 of the 103 implements to be used in the temple. There are several hundred young men being trained to serve as priests in the temple. Scientists are in earnest, searching out the remaining loose ends, not the least of which is the precise location of the temple. There's something in the Israeli soul about this temple. They already have the plans, they've got the stones, they've got the instruments, they've got the robes and so forth. They're ready to go. And the temple will indeed be rebuilt. And the Antichrist is the one who will allow this to happen. Patien hovina aman cha di yo siêu dong abon cha aneta asa chai wa aman cha diu dong su ke ta hi jong le a hovin sa ding chu abang khaya umai kumasa a chu aizola kachile Solomon Temple in Gotel Mizohon Anasa Kagave in Hichi Bible ki say bang bangai Solomon Temple atiwa Bible to kito chena design bolowa sumta ta lo na akiba lo na khat akoy chilaya cross kono mowam nasata na gonwa ipidia china bolo ham katila aum na ding dolta Jerusalem atun do thero hoi kapuna be seun ai zong bia temple o me ti wan noi na he de ti wa ka bolo he ti Israel te hin temple ka sa sai phan le gam thi sana ki haina ka bol ki de atiwa sang ni le ni kuma pana chu bong hoi ta dem kai lo sei siết na ding be hel tam ta ang peng do ta in cho jong hi kil hai na dinga bong ho jong awa ki weta ha ta ma hi temple ne jo wa pakai ko ma kil hai na ne dinga hi ki gong a he ta ve win jesu khat ve hung na a chidang za dang te ho phat ong hi in lung set na khang Juda ho su agama ko na del za su gen te ya tun do kinin tawin ahong di manai phale mel china zat to man pe di hichi wan la yo la je song phale ta san sa te jo se rapture ichi diu rapture zo le kum sagi su gen te na tin hichi kum thum le ake sunga chamnal he ning temple asa tha kit dingo lakkal le sang som ni lali Israel mi phung zo sia sang som ni zela hu inga ding van noi ki vai hom na khat heli
hi chi kum sagi sung su gan the na kum thum le ke sungai chamnal hem ni boina lo ni hi chi kum thum le ke chena hi Antichrist tempula lu ding ke Messiah Christa ke hanti phale Israel te mit hungwa ding ama ata san lo ding chuta le Christa do dil pa Antichrist in ami te ho tep te na dinga 666 number zagup som gup lagup an hop di chia akila zo se su setana dinga melchi tepte heti 666 kilajo se chu damuna chedi akila lo zo se chu acho thelo dingu azo thelo dingu tia chu lakhat le sang som li le li hu hinga Israel te ho chun Jesus Christa ta sanjala abon chawa martara thi hichi tobang su gen theina alun masanga hi ta san cha te cha hi rapture pathinin van lai zola ela do ding hi hallelujah amen hichi ya chu ta san cha te adinga hi 666 hi kisat dingum lo e ho ipot do takawa activate lo di zat the lo di le se idal ha nungu kum thum le ake nunga bo activate di chi ya chu mi peng tha ten 666 kisat ngai lo achai na le Armageddon ga ongumin tin nuclear chu ta le wa noi le se ni abona nuclear bomb hung po din chi chu na ka awam di chu ki chai la kum sang leng gam ding he chi nuclear ga la lai ta hi mi tam ta le ko akivuwa anazam non ho chu thilong di ama ho chu su chadi cho jo se 666 ti bel ngen chang he jong le ama ho chu kum sang leng gam lut hisi number kibel kum sang leng gama lun ho ata asaw bo su chading athi pha no le damuna chedi ama wa pana hung peng do kum sang leng gam sunga ahung peng do sein amit tawa je so mu dingo ata san ningo Israel nam zo se hu hinga ningati yong chu kum sang leng gama bo lol hin dinge toa hi Judaism hin lang koi hi long le Jesus Christa ta san wanga bo hu inga di baten ngayon ako se di thupon bung som le thum chang li na a sahem chu athune na api je chu mi hon dragon chu ahovun hechi sahem to bang koi ham ama to kisat theidinga atiwin ahi chule ham hoi thona le patien tai tom na a thu sei na kam apiwin chule hasom li le hani ge ya tilbor digin thahat thune na apetawin ahi hasom li le hani chu kumizat phaam kumthum le akimahi chule ama chun aneu alen ahau awai chamlen le so hichenglo se chu akhut je lamu ahim achaluwa ahima melchi na chu aban neisa ahe chule chuchi sayam melchi na amin chu ahilo le amin mohol ne lo chun cho thei ta lo zo thei ta lo ahe hichahin he na chi na akilange lungthim theman hichi sahem mahol chu simhen aje chu hichu mihem number ahe chule hichi number chu zagup le somgup le gup ahe Antichrist crystal hemin ahon manning chu zagup somgup le gup
tulayin sum tam ta hong pot lo in sum lem tam ta pot ta je in leise chi na akhan ta je in alem le adi lo long min he thei ta lo computer apana ata ta banga on sem pha nun het ka ha be se je in tulaya sum ha ta zan lova abithe na ning de na je in ATM card on ball of in number 1 credit card ATM card ti dam taong pot do ayin velvin chi mahazon kampu katam ta aneya akana chu a secret number khat a hai jong le azat thei ta lo katam ta chei chu mi khana dinga thil ching thei lo wa dinga ha sa ai je in chi sanga also an gong ki novin chips kiti neo cha memory card to ba velvin chi sanga jako som ko le get mars ni som ni le gup ni a korea gama thuso hon an so na wa kum som sunga na nei dinga hi ipyong machine that can understand your voice command na o to be heading machine nei dinga hi a chip in your head phone memory card ne noam neu cha ai wanga la tam ta ki khum the lim tam ta ki koi the ya chu to banga chu chips neu cha hu pod do America dein sang ni langa kuma chu ha ta panan na ule sang ni le get kuma chu lol hingin ta sa ka lu the dingin. That's right, microchip. Number 1 che microchip kiti memory card to bang mi hing ta sa sunga ikap lut le card po ngai to lo ita sa ding ei khut to hi chi ki thwa hi til tam ta to do thei di. In 2005, Congress, under the pretense of immigration control and the so-called war on terrorism, passed the REAL ID Act, under which it is projected by May 2008, you will be required to carry around a federal identification card, which includes on it a scannable barcode with your personal information. However, this barcode is only an intermediary step before the card is equipped with a VeriChip RFID tracking module, which will use radio frequencies to track your every move on the planet. If this sounds foreign to you, please note that the RFID tracking chip is already in all new American passports. And the final step is the implanted chip, which many people have already been manipulated into accepting under different pretenses. We know a Florida family who were really pioneers in a brave new world. They have volunteered to be the first ever to have microchip identification devices implanted into their bodies. After 9/11, I was really concerned with the security of my family. I wouldn't mind having something implanted permanently in my arm. Whether they're that apply. In the end, everybody will be locked into a monitored control grid where every single action you perform is documented. And if you get out of line, they can just turn off your chip. For at that point in time, every single aspect of society will revolve around interactions with the chips. This is a picture that is painted for the future if you open your eyes to see it. A centralized one-world economy where everyone's moves and everyone's transactions are tracked and monitored, all rights removed. Tua chips neu cha umpa chu ming ta sa he kap lu thei na cha pana che en sum le pai inei ho benga so ta din ngai lo ni ka tam ta pu ngai lo dinga ming ta sa chunga an bol do di cho zo sein aung lung ding thil ho aung nai tai ti a avet sa na mai mai tulaya von na cho phanu le ito bang ni na mu jiwang icha akikai sao he 666 World Bank code number jong 666
Australia National Bank card sia 666 kisun. Korea gama pencil kisiama yung 666 asun. Isi kamanza laptop hinamubam. Isi laptop secret code number jong hi 666. 555 zat thela. 777 man thela. 888 phachom lo. 999 zat thela. 444 333 222 111 000 la lo. Till se group anto waile na hong ti zop so kai the ya ti tu ni pivet sam itile pat most tu kola ngai lot zonin ichi number za group song group le group ahong po do ding hi adi bong bong nai ti tu na e ho khanga mu the a hita ichi ya chu a number the group som group le group hin I macha bol thelo antichrist in on zat phale kicha no me hicha exam na jong a number ong chi chi le 666 long na ro number na tan kha thei chula da mun na che yeng ning ham au sa te ina hun 666 ki soneng ja mang so ke na ki ju le as number in ima cha bol the lo e anom nom ina nom na na sun rong in dom le 666 in ti ya gi su te a number ide le kho lo ki hichi number hini ma cha bol the lo ama wang rapture zo kum thum le ake dunga antichrist kristal hemin ahun zana ahun man pha le hichi a ana chang ho bo adinga chu kicha mu ne te mu bang chia cho hichi le kha jem number ho he kicha ni ima cha umlo a zan kho jin no ya lam no jot jiwam lam ni jot le thing bong ham khat ana ding na I het che lo ja thing bong ana ki tung jong ju ki ti ji ta na I het che lo ja ki cha no I che a I mu a I het che nai le ki cha ding lo chu to banga tu la ya bible het chen lo wa pathianin phat bi agon te ho hello wa India te adar kan ho po ana ki char sa ho hi le si na milum se num pe kum nga ma sanga America ten ki siam chai ta China gama Israel gama mang chai ta pathianin kat chu jang ning yong le wa noi le se na mi ching mi thiam hi ya la India te adar card pen chu 346 jing an la na de ham save taka a bible thu jong hello census kisimna ami asahin agama min evet chilcho chia chui biding ai mi tu lawo mit ki banglo adar card phat dan chu phatam bol chai le mithi vot ki sai ro di ta chu ni khanin vot khat bo nei din mithi vot thei lo di ki ta na hung ki pan di ta chu ta san sa te a ding adar ka ni very good ni ye nei apa na apa kita na ni kei bang chu pa mo lo wa hoi lai ham khana Bhutan ham Korea gam ham khana chu to mo na ka ne yong le hi chi ka number apa na chu ka ta sa hi mi ga ma mang tha lo di ka in chanan rut di wa he hallelujah
tia chu mi tam ta te in an het khil je wa na akicha noi hichi 666 to akizop na ima umlo ase thiam ten azop mat thu politician ho banga nal ta ta se do te ho anata asan te chu milung sian ta bible vet ngai rapture zo kum thum le kya activate ding chu ei hoi to kha lo di chula ping tha te zo se rapture wan la nga ki che do ta ding a ei pizia hichi other card 666 ai boi dio ham wherein the nail bung ko chang som ni le sagi aman mi tam ta to hapta khat se da kitep na nasata abol din hechi hapta ke khat sunga chu kilai na gan tha jong asu hai din thil to jong a kha din a he ta ta having te chunga to jing ding a he je antichrist in Israel te to hapta khat kitep na ne di hapta khat chu kum sagi hapta ke khat chu kum thum le akim hichu chamnal he ding ga mo ta akoi hapta ke khat nung le su gen theina ha sa hong de ama chu hapta ke khat sunga kilai na long abol pe de chu rapture zo le mi bol thei ta kha thum po do di Israel te chunga tha ne di lei se na he gam vai kwa hong pang de ama in Israel te temple sa ni parmi ta pe di gang ta atun do dio atun do zo la gan thi sana kilai na apat ding bong yong ta kipa ta kilai na an bol kum thum le ake ong pha ta chu ama chu temple hong lu na pathian banga hong ki se ya ke ne ho di wahi ke messiah kahi ahun ti ta chu cha het to sa ni hunga thu se ya Jesus Christa ta san ho chun ala lo ni messiah hi lo het pha no chu ama ahun om lo pha no lu hang be sha kami ke ya lo ke het ka ni ning ti a number 666 an hop ni chia chu da dial bung sagi chan som ni la nga na a kum khan ham kum ni ham kum ke ham kum khat kum ni kum thum kum ke kum thum le ake english chun a time kum khat a times khat sanga tam ni la khat thum half time kum ke kum thum le alang akima he het to sa ni hung ding amani chun thu asel hon ning ni zat ni sang khat le zani le som gu chapang ho gang time kho du vo ni sang khat le zani le som gu chu kumi zat pha am kum khana ni zanungam ni sang khat le zani le som gu chu kumi zat pham ur khot loi vo kum thum le akim ake tia chu alha hasom li le hani hafta ke khat kum thum le ake aphana kum thum le ake anya nisang le zani le som gu byong su kum thum le ake zam ta lo chula hichi number zagup som gu le gup ahun po do na ning he rapture zo kum thum le ake a ahun po do de ngai ki chu ki chi tai no het to sa ni honga patien tu sei te ni zongin ni sang kha le zani le som gu a sei ni mo cha chu lak khat le sang som ni le lu Israel mi hu hinga ding a he tia chu ta san cha tam ta kol hom ka la hai ding patienin ami thieng hoi kum thum le ke a sel din cha chu kum sang leng gama lu ding a he tia chu 666 i boi lo ding hichigal ki chai ding ni chu le Euphrates loi pi chu hong kang de heti hong kang de nei i zeinem ni solama leng ho a hong the na diwa atui chu akan ngai vevin chi hi
thupon buk som le gup chang som le ni na a sei banga so lama leng ho hung na dinga kha tui akan ngai hi Turkey Prime Minister pa in nam abol le Euphrates badung so atin Iran ho Iraq hon bolin atiu jong kagam ke thane na ahi ati abol pe achai na ave no wa hele kum sang ni mel som le li a chu heti Euphrates badung jong hi akang nei ta anoi lang hi leng ho gal mi ho ong ki tol wa aboi lo na di to international highway ta ke bol jong hi leisir gam lai long Israel gam zona che EPJ ham Rapture zowa kumsagi isu gan the na pha chamnal hem ki vai hom na khat mel chi na zagup som gup lagu gal pinunu nuclear ga te ong pot do hitia chu gal mu kha penum naning so Armageddon hoi lai ham vewin chi Israel gam ai Israel gama gal adong namun chahi final pe de final ipi pu te na se yu ne no wam nei ngam le lam ki mai ki su to de ki yu cho na akingam le akingam chu lam ki ma ki su to te ati banga le se gam lai lung ta chu Israel gam ai asai na nuclear nei ho kilep sa ta koma kingam ta hung khom ningo lam kim le se lai longa he cha he gal nukha pen final ki pe na ki khet na hichia chu Armageddon kiti Israel te hi Judaism a hiwin Christian hi hom cha hijong le Israel ten et jingna so asemwa chi ipisewam itile Christian te in amawin aseina migido kiti Armageddon ati o gal kichaina chilai muna hi nikichai ni le dinga hiti melchi na akoyo hichiga mukha pena hi nuclear hungki mangding wewin Russia ten ahau penun abana USA China France UK Israel Pakistan India North Korea sang ni la khat kuma his nuclear se bonin poza hen lang le yum naw le set to bangi zakat umjong la bona aka chai jo de tai nuclear hi itiam ki simam his nuclear am sem we kidam ta Bible in anase Zakaria somnali chang somenina chule pakajin Jerusalem agal bolte chunga pakahin asu gamna dinga hisse alhanin ipiham akem wadin penwa ambit chango mondin akam sungwa ale jong mondin ata sa pel se jong mondin agu chom chaom hichi ipia sodo dingam ti kum zani masanga leise na missing mithimon asei nai macha a het do zo lo agel do zo lo aiwanga nuclear aun sem do pha wa an venole hichi nuclear abo pothe nuclear me ko hat pam antile
anna ta ru na ni mo hat pe se amit chang alei gui ata sa pe jo se so mon leng mang jing che nuclear bowa rung the veven che nuclear ki ti he aung ki su pu phat le mei ko wa lem Russia te nuclear abol na ki tong kha phat chom khat jo wa ata sa go yin ata ta akeng wa adin jing la amit chang alei gui ata sa pel moon the day after kiti nuclear ahat divet sa na movie sa kilado chia cho pakai ni ko hung ding chu pon tho ta kat jinga kinema ding dol a hi hichini cha hung lun ji a van ho me a ko nga kawa hel ding chule tilbul chang se me sa zol mang su ding ai hijiwan le lei se ni me na ka zol ding ati in vevin che nuclear ki chat ning da nuclear ang po za phat le isiwan noi le set hi me na ka zol mang hi jong na kidang ta chu nuclear me ko hi le noya lut thelo chia chu mi them tam tai nuclear gar pha na azam na diwa le ko vu chia nuclear ang po masanga zam lut man ho chu thilowa
ama ho se chu kum sang lengama lut diu Thessalonica tot khat na bungli chang som lagu aje chu van lai zola bakai Jesu Christa chu hong kum han tin mail hang la beng kun gin sum kon gin hat ta hong gin phat de ta san cha anathi ho ung tho ma sa win tin thilawa hinga ta san cha adam na lai zo sel chu patheni ni ta saw e khel pi hai khat chunga mit phet ka lowa chung lama ilem to diu ba he hallelujah amen vewin chihin pakai Jesu Christa chu van lai zo ama ta me hang la ong kum su in tin namuwa chu ta san cha zo se ikal to diu mit phet ka lowa hai khat sunga ibot chawa ikal to ni pastor khanin thu aseya pakai Jesu Christa chu hungwa dinga hita tu ha jong hung mai the ai tu hapta jong hung mai the tu atikile rapture ong hung atu sei lai ta en mi zan ham la to wina ubin I zan ham dal ha umahi but you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ will come this month, or he might come next week, or he could even come napathin lam to dinga nang na ki got zo ta en e macha sei be lova tu chan ge anata san na hi na thi pi ding hi ta hen lang hi le na haga van muna che ding hi na da muna pakai napathin lam to dinga nang na ki got zo ta en pakai nalung siat na nei chanuwa na thua ko na nawang bo na kachan je ovin na min thing ka thang ba ona hi na hong ki ding anai pha na thil hong long dinga le si na mel chi na na pi ho na thu thianga ko rin ka mu vin kamit ta on wa noya thil so ho ka mu vin ka ki pa ovin na min thing ka thang ba ona hi na hong kit ni kho a na koma ton so na kom the na diwa nang ma lam to dinga ki gong zo the dinga ka bon chawa dinga pat the ni bo pi dingin a hong kit wa ta ding hu ing pu pakai Jesu Christa minin kataw hi amen